oya rabizi ndikati ndakunyamye we abatipe babonye message ntago bayibonye ndikati umusa uziko no mukanya waje ugahita ubivugaho nkakwinyiye ukanyemerera n'uyu munsi nyemerera tuze kuvugana ariko nyohereza kana kantu ndi kugusaba akaye kano kantu mani urabona reba WhatsApp yawe anyway reka bira important umva yo reba mani rero nakwandikiye iboy by'imipuri ndabiguhereza mani tube live reka dukome byose ndabiguhereza byose nkwereka ibintu DJ Sonia yashyize hanze byose so ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana umugabo bita Bosco niwe washyize intambara hagati y'abantu babiri hanyuma tugaruke kuri iyi ndwara rero iyi ndwara buriya niyo tugaruke gato ibingibi iyi miti wowe utekereza ko ari imiti y'ikideka so uwo bita muyango nawe yaragarutse ku bitaro DJ Sonia aramubwira ati ntabwo izanyota iyo ni isi ego kukuruta sheri banza unywe ibinini ngo umuntu akubwiye ngo banza unywe ibinini muri nosi yaba akubwiye kejo Mungu ukunda inyama zo hariya ni top chief top chief siracyabaho Kaizen ubone igezweho hotel ya mbere ari kumwe na Badamana banoza banasi kera ari top chief ariko dufite Kaizen asina mwamuswenda gaswike uwo bitara Badamana aryamye Nyamirambo ibyo bintu shinja okay so uri top chief mureka kubwira ngo banze nk'umiti gashino kanyana ntonyenereho iyi miti wewe iyi miti umva ushyize muri analize iyi ni uvuga impamvu yamubwiye ko iyo miti si rwose uko azaho godfather kejo umva mu kibazo ndi kuvuga Dekate urumva iyo miti bivuze ngo iyo miti uwo muntu bahuriyeho yarayinywaga noneho birangira bose bavuze ati banza unywe imiti sheri niba utabuza amakuru nicyo kintu ngiye nakeka bivuze ngo muyango afite amakuru ko Sonia imiti ngiye ndabona ari nk'imiti y'umutwe oya ahubwo uwo muntu oya umva godfather bivuze ngo abantu bahuriye uwo muntu bahuriye uwo muntu wundi yamutwaye yeba we ubu ngubu ndabikuruye uretse gato no uretse gato bivuze ngo tugaruke kuri uyu ninde wacu yabwibiraga ibanga motherfuckers bafite ikintu bita IQ mu connecting dot uretse gato ni ukuvuga ngo uza we ariyizi muyango ariyizi uburyo ahagaze ntabwo ajya gushinja umuntu ibintu by'imiti utazi ko uhagaze uretse gato kandi noneho yaranyaye ageza ku gatebe DJ Sonia yagera kuri parafu kandi ni ukuvuga ngo ni hagati ya muyango na Sonia nde wanyaye mbere ni muyango ni ukuvuga ngo uretse gato ufite ngiye kubahereza ngiye kubahereza story hano kambereke kamakinire agakomedi gahuye n'ibintu neza Dekate nani atubwiye ubundi dore story kuri murebe kano ka video mureka kubona story ikintu muyango yashatse kubwira nde n'ikintu muyango yabwiraga umuntu bita ngo muyango ngo yari yikingira iki ntabwo twamenye icyo bikingiraga yikingiraga kandi ntabwo turamenye ibyo bintu murimo kubwa ntabwo tubizi ariko story ubundi ntabwo twagera dore story ya muyango na ntuza nuko iteye mureke murebe story ya muyango na ntuza na Sonia
Murebe ibyo Sonia ibyo muyango yakoreye Sonia mureke murebe. So where is she now? She's not too far. She'll be here soon. Oh, thanks, man. But that girl though, did you still pay her? Yes, now. Like 4 rounds. Bad guy. You need protection. Guy, leave down. What's that crypto brand that used to trade bitcoins and gift cards? Oh, it's Big Global Ventures. You can trade your gift cards and cryptos with that. Okay. I just now check them out. Did you use protection? Guy, what's with you? Use protection, yo. No idea. This is Jesus. Muyango. No way. Your balance was extra. Why are you paying her? I paid her to give you HIV. Muyango. My question is, did you So muyango mwemera ko atekereza yuko bita DJ Sonia afite HIV? Muyango. Zamura muyango. Zamura muyango. uyu munsi the godfather hanze kubahamagara ubundi hari ukuntu uhamagara kuri telefone bakisobanura n'ubundi akavuga byose. Ubundi bikura DJ Sonia yemera ko afite nyine HIV. No, no, iyo audio nyine y'abana Nigeria. Turagendera kuri mu biganiro. Turagendera mu biganiro. Okay, ngaha tureke kunyira nago tureke kuba indiyarya. Hano muyango yabwiraga Sonia gufata ibinini by'ihe ndwara. God damn it. Kumvikane. Hano tugiye kwifata mu buryo bubiri. Yarasanzwe ari inshuti ye azi indwara arwaye. Niba atari inshuti atarazi indwara arwaye. Twumvikane gatoya. Twibuke ko Bosco bivugwa nk'iyi nkuru kuko turi kuyibona. Niba niyi video nani Sonia yarayihawe na Bosco. Yamara kuyimuha muyango akavuga ati rero umukobwa mbere y'ibyo uri gukina nabyo manzi ujye kurya ibinini. Bosco wagucumise yabanje kuncumita kandi nzi uko mpagaze. Reka turi kubyumva. Ndabyumva bro. Comment na. Nukuvuga ngo nabanje. Nje nibyo natse. Mu yandi magambo nabanjeyo. Namuhaye transfer Mugiri inama nawe gira byanyu. Buretse gato. None se. Izi make sense mukore ingedote. Muyango ni inshuti ya Sonia. Ibi bintu biri so deep. Twabega umwanya uhagije. Nukuvuga ngo iyi message dekati turibaza tuti muyango yaba yarapimye uyu mukobwa. Niba ataramupimye rero. Waramupimye. Niba ataramupimye yamenye amakuru ko yanditse Bosco kandi muyango azi uko Bosco ahagaze niba barahuye. Ati yamuhaye. Oh! Ngubwire umuntu wacumise muyango. Ya mbere. Utari Bosco. Oya yago. Nako DJ Sonia. DJ Sonia harimo yago, harimo Philipita. Harimo ariko niba narakanya na Philipita. Harimo hari undi mutipe wacuruzaga ibirato kuri Bazirete ukora muri ntuza muri score. Yamuguriye imodoka aramurongora arangije kugihagara amubwira ati nsubiza imodoka. Yo andi bita CEO. Oya nguyu Kejon yaje kuma komisiyo ngo nte kubishyira hanze nari mfite n'amavideo byose nari mbifite. Kejon abasambanyije Grace. Yariye nabi. Urumva? Kuno byagenze? Kejon nguyu araza uwo mugabo amafaranga kugira ngo ntabivuga ndavuga gumana amafaranga yawe reka mbireke. So mu magambo make muyango gushinja wo bita DJ Sonia Sida nawe nuvuga ngo uri kigo ry'icyambe mu mateka y'isi yabayeho kuko nimba iyo Sida urimo kumushinja nawe ibyo byose yakugeze kuko uwacumise nawe yagucumisa. Uburetse gato numvishe neza Nibyo nanjye navugaga niba kuko bivugwa ibyo kugira ngo umuntu agushinze ikintu nuko mugihuriyeho ataragupimye atari so atazi uburwayi bwawe akakubwira ati jya gufata imiti nuko abazi ko hari impamvu.
urakoze cyane. Oya ni ukuvuga ngo niba Muyango nicyo kigoryi cya mbere muri nosi ahubwo gushaka ko umuntu umubwira yuko ngo arwaye sida kandi we cumize nawe yagucumise muri abenda hamwe. That's stupid nigga. Aya God damn it. mama yake na muzana mama ibinda bigira nte. Sonia ntabwo yaramaze kabiri atari, ariko abantu barirukanka bro. Inyana zimbwa ziba zamaze nibo bantu ufite ndagasikara live man. baba baje ariko guzimbura mukoro zibaha uyu munsi wanyohereza $800 ndagasa bakunditi kuko bimabere $800 mutapinga screen mwamase nta nubwo bashobora no gutapinga screen doti ku $800 bamaze kubikira ndike screen mwabigorje bishobora no gutapinga screen. ariko urabona ukuntu wazengera uriya musukara nyina utema ibiti muri Canada nka tabati mujya urumva wazana Kejo nkamubwira ati Kejo murekera hano. So this is a game. nta miyaga ushyiramo kuko yagecyose nta nguyu we ndakubwira abatemye ibi biti muri Canada urabibuka urabazi none ibintu mbaza urupara reka ndabaza ntuza ahangaha no kuvuga ngo muyango ko Sonia nyuma ya ama conversation Sonia ari kwihakana ko ibingi bari fake news. Sonia ari gupostinga kuri TikTok hose yapostinga ka fake news. Donald Trump yavuze yuko ngo Jeffrey Epstein ngari fake news. Isibo abanyamakuru bo kwisibo bahaye musumba zose ngo gatsindwa mwe ni gute mwandika inkuru ngiyi ngo Sonia yabihakanye kandi yahakanye kara kantu ko hejuru gusa ngo ni murebe conversation yose umba umusa nkubwira kare twe nawe tugenda muri biboro tujyana n'umutima wacu. No bagiye bafata kara kaboro dekati ikintu kibabaje bafashe kare kaboro urabona kara ka message kakakwereke babanje bafata kano ka message ga cropinze akangaka urabona ko arakanga gusa. Sonia yaragenda aravuga ngo fake news. None uraje uravuga ihindutse fake news gute kandi conversation yarakomeje. Why story? Conversation yarakomeje man. Conversation yarakomeje. Sonia ngo vayo ni conversation yigire fake news. Zamura Sonia zabisobanura. Sonia mu mateka y'isina kuzantseka ntabwo godfather. Uzi ikintu kiba kibabaje se? Wari wambona muri fake news. Reka. Ikintu kibabaje. Nuko nabya bigirwa binyamakuru byacu bihita bibyandika bro. Umva ubwire rero bino bigoryi umbwira amasina yabyo nka bibiri. Reka nkurebere kuri Twitter. Hari kimwe bita ngo Emmy. Kwisi bose si babuda. None se bari kubikora gute? Emmy ne kunyarwanda. Emmy nyawo. Ndakubaza. Babura kubikora gute ndashaka kukubaza. Babura kuvuga ko ari fake news gute? Bira bigoryi n'amakuru bifite. Uretse gato. Impamvu the choice batanguranwe nuko nyirabayazana ari kiriya gicucu ngo ni Philipita. Kiriya kigoryi Philipita gashino kanyoko. Oya rwuruka. Tabaga. Tika. Mina tena. Bro, no abakobwa bajya bro ni